Ngiyanibingelela abazalwane egameni likaJesu. Lo Isaac mfana wenu bazalwane ozokhuluma indaba zikaNkulunkulu namandla kaNkulunkulu. Ngiyathanda ukuthi ngingene kwesinye isigaba sokuthi ngilande ngey'mangaliso zikaNkulunkulu, ngoba kwesinye isikhathi ukungalandi ngey'mangaliso zikaNkulunkulu yikho okusibangela ukuthi sibonakale njengama-temporaries embusweni kaNkulunkulu, kanti ukulanda ngayo imisebenzi yakhe kuqinisa ubudlelwane bethu noNkulunkulu esimkhonzayo. Ngiyathanda nje ukuthi ngiveze ukuthi uNkulunkulu asihambi naye ngoba sizwile ngaye kuphela, sizwile ngaye kodwa saze sambona. Uthi uJobe uma ufunda kahle ngelinye ilanga ukuthi ngizwile ngokuzwa ngawe, athi kodwa manje sengiyakubona. Kuba khona izinto ezenza ukuthi sibe nesibindi ekuthenini siconfess iqiniso ngoNkulunkulu ukuthi this God is genuine. Akayena uNkulunkulu wesikhashana, but is God efanele simthembe usuku nosuku sihamba naye. Thanda nje ukulanda izinto eziwubufakazi obuyiqiniso ukuthi uNkulunkulu uyazenza izinto. I remember one day I was praying bazalwane too much because I can call myself a prayer warrior. I remember one of the days ngithanda ukukhuluma la ngamandla okuhlala ezwini likaNkulunkulu, nikhulume ngezwi likaNkulunkulu. Hayi nihlale ngoba niphikisana, but nihleli nidla izwi likaNkulunkulu. Othi umbhalo wezwi likaNkulunkulu, abafundi bakaJesu babesekameleni eliphezulu ngalolo suku behleli ndawonye, lithi behlephula isinkwa ndawonye ngokuhlanganyela. Lithi-ke khona iy'mangaliso ezenzeka lapho, yabona, khona izinto ezenzeka ngenxa yokuthi uma nihlangana ekhuluma ngezwi lakho, uNkulunkulu uyabathanda abantu abanjalo because babakucabanga kunye, babe emqondo omunye. So-ke ngangikwelinye ibandla, so there was someone engizomthatha ngokuthi wayesefana nokuthi i-friend yami. Yize ngingenabo mina abangani, anginayo umngani mina, because into ekuthiwa umngani angiyiphasisi ukuthi into ekhona. So sasijwayelene nje ngokuthi siyazana, futhi sihlala sibuye sikhulume ngey'nto zikaNkulunkulu. So lo mntwana wenkosi kanti usene-revelation, ngoba khona abanye abantu ongambona ekhonza la ekhonza khona kanti ube ne-revelation evela kuNkulunkulu, ngoba khona ama-revelation avelayo kanti awaveli kuNkulunkulu, avela kuSathane ukuze abambe indlela yakho ukuthi ingaqhubekeli phambili. But lo wayenombono ovela kuNkulunkulu ngendlela engibuka njalo ngayo, because I was like staying in a mission. Njengomuntu oyehleli kwi-mission labe ngikhona. So njalo uma ifika athi nginesidingo, ngicela siyohlala noThixo, sikhulume iy'nto zenkosi, ungikhulekise. So I then ngahamba-ke silokhu siyenza le nto, then siyikhulumela ngezwi likaNkulunkulu, sixoxa. On that day sasikhuluma kakhulu David noSawula, ngenkathi uDavid ethatha ubukhosi bukaSawula ukuthi leyo nto yenzeka kanjani. So njengoba uSawula abonakala engamlaleli uNkulunkulu, then kwase kuthiwa ubukhosi bakho buyathathwa kuwena, uzonikezwa uDavid. Asasikhuluma ngaleyo nto, then i-revelation ivelaphi. Njengoba ngikhuluma ngale nto, ngikhuluma ngokubaluleka kokuthi abazalwane bangakujahi ukupriphayela ukuyoshumayela, but fanele ngaso sonke isikhathi
ivuke lento yokuhlala phansi niyixoxele ngezwi likaNkulunkulu. Yazi-ke like langokuxoxa ngezwi likaNkulunkulu kwenza ukuthi kuqaqeke izinto ebeziyiminyaka zahlala zingalungile. Ngokusho lokho ngikushiswa i-assurance engayithola ngalela langa ukuthi sasingekho isidingo sokubeka umuntu isandla, sasingekho isidingo sokushaya ngey'limi, sasingekho isidingo sokuhlabelela kakhulu, kodwa we were just talking. Njengoba ngikhuluma nje sikhuluma izwi lenkosi, sixoxe ukuthi la nala kwenzeka ukuthi nokuthi. Uyabona la into eyenzakala kwenzeka ukuthi kwenzeka wase-intervene uNkulunkulu wangenelela. Kanti lo bhuti njengoba ethi unesidingo ukuthi uNkulunkulu noMoya Ongcwele mubuke lo bhuti njengoba ethi unesidingo somsebenzi. Esifubeni sakhe kwakukhona into engathi amaqhwa ikhave isifuba sakhe, yabona, ngaphakathi. So uthi-ke ile nto-ke menza ukuthi abe nento ekuthiwa i-asthma, because ube ne-asthma lo bhuti. Then ngesikhathi kuvela lokho ukuthi une-asthma kanti yena uhlulekela umsebenzi, ngoba kwesinye isikhathi uma singahlalanga kakhulu noNkulunkulu, into zethu kuba nzima ukuthi zilunge ngoba thina sisuke sinaso isidingo, yebo sikhona, kodwa uma singahlali noNkulunkulu sibe nesikhathi noNkulunkulu, uNkulunkulu kuba nzima ukuthi ayilalele izinto esiyikhulumayo noma esiyicela kuyo. So-ke uthi-ke uma ungcwele kimi buka lento ekhava isifuba sakhe, iyona le menza ukuthi aphathwe i-asthma. But ngizoyishisa njengamanje ngiyiqede, yasha yaphela. Wayesethi njengoba isishile isifuba kuyena ngeke siphinde sisaba khona. Uxoxa lento mina sibhizi siyakhuluma naye Moya Ongcwele, so siyayixoxela naye futhi ubhodi lo iphele lento abesethi hayi siqede-ke ukwenza leyo lokhuzana bese siyakhuleka. Ethi mina ngiyamthemba uNkulunkulu ukuthi yonke into ayenzayo uNkulunkulu uyenza ngesikhathi sakhe. Then lo bhuti lo ngakusasa avuka ahambe aye kodokotela ngoba kwakufanele ayolungisa yona lento yesifuba ngoba unamaphilisi awadlayo. So uhlala njalo ahamba ayokwenza ama-test. So mayifika ngakusasa kodokotela bathi odokotela awunalutho futhi awusophinde ube nayo i-asthma iphelile. Then akangabhiliva wasasinayo la eThekwini, so wazohamba wazofika ngisho endaweni yasempangeni, ehambe enza ama-test ukuthi is this really, wazotshela ngisho ubaba wakhe, and then wayithola leyo, yes, kwenzekile because uNkulunkulu wayekwenza. uNkulunkulu uma yenza into uyenza completely, akayenzi half. So ezinye zezinto eziwubufakazi ezenza ukuthi uma sihamba naye uNkulunkulu sigcwale isibindi sithi uNkulunkulu wenza izinto nanamhlanje leso sifuba saphela akanazo isifuba. Ngaphandle kokubeka izandla ngaphandle, kodwa ngokulihlinza ngezwi lakhe, noma sihlale nezwi kaNkulunkulu sixoxe ngalo. Ngelinye ilanga I remember angisemakhaya, ngivakashe kwelinye ibandla kuyisonto, kwakumele ngizothi uma ngiqeda ukukhonza bese ngiyabuya ngiza khona la eThekwini because ngumuntu ohlala kakhulu la eThekwini. So ngithe uma ngifika ngivakashe kuleli bandla bakhonzela esikoleni nje abazalwane ababaningi. Then mangifika khona bese bethi bacela ngibabingelele nje as usual, ijwayelekile uma ufika ebandleni labazalwane abasindisiwe ukuthi sicela usibingelele. Then-ke bese ngicela umhlabelelo, bese ngiyakhuleka, bese ngibabingelela abazalwane ngamazwi lawo engangizowasho ngaleso sikhathi. Then ngiqede lapho bese ngihamba ngoyihlalela phansi. Kanti lo mama lo wala kuyena ophethe enkonzo noma kuyena umshumali wale nkonzo noma leli bandla, umuntu ophatha amayeza. Ngizohloniphisa nje kanjalo ngithi umuntu ophatha amayeza, kodwa-ke mayesho kubantu ukuthi usindisiwe. So into eyenzeka, lobo bufakazi sengibuthola mina
ngomunye usisi engizothi wasekhaya, uthi yena ngosuku okade ukhona ngalo la, noma ngaleli langa okade ubingelela uphambili, umama wangena ey'nsukwini zakhe, waqhuma yonke into, waqhaqheka zonke izinto. Isizathu salokho kwenziwa ukuthi uvele uwumuntu obuye aphathe amakhathakhatha, usindisiwe yena kodwa ubuye aphathe amakhathakhatha. So ubufakazi lobo bunamandla ukuthi la mandla kaNkulunkulu aqhumisa izinto eziyimfumbe efihlwe abantu thina sazi ukuthi kuyakhonjwa kanti kuyadlalwa. Uthi wangena same time esikhathini, kusho ukuthi imithi yakhe ayeyiphethe eyisebenzisa within the church kwakutshengisa ukuphupha kwayo ngesikhathi engena same time esikhathini. Remember ngelinye ilanga sasikhulekela omunye ubaba, uma sasikhulekela umama sikulo muzi kwenziwa i-home cell. Makwenziwa i-home cell asithi siyayenza before ngiqale ungena ezwini ngikhuleke, ebese uthi uma ungcwele kimi, lokhu kuyingozi-ke uma abazalwane ubatshela into bangayilaleli, kuyingozi, it's very dangerous. Uma ungcwele kimi kuzomele nimkhulekise kakhulu lo mama ngoba isimo abhekene naso sinzima, angihamba ngisho ukuhamba. Bese siqhubeka sikhuleka namaza, bese ngiyabatshela ngithi bazalwane, ngibona umbono la bazalwane, ngibona lo mfana lo uphethe udobo, waliphosa udobo emfuleni, wayidoba inhlanzi wayikhipha wahamba nayo. Njengoba sizokhuleka, ukukhishwa kwenhlanzi emanzini kusimboliza into embi, ukuthi uma inhlanzi uyikhipha kwi-comfort place yayo, kusho ukuthi ukufa okwenzeka lapho. Then ngithi nabazalwane ngicela siqinise umkhuleko, sinyuse izinga lokukhuleka. Hhayi-ke kwangenzeka abazalwane ukuthi abazalwane mawuthi ngiyacela sikhulekeni bazalwane, sikhuleke ngokujulile, hhayi abazalwane bangakwenza. So ey'ningi izinto bazalwane uNkulunkulu akazenzi engazange azimbule. uNkulunkulu uma yenza into uyayenza eseyimbulile kubantu abathembile ukuthi uma ngiyimbula kulaba izinto zizokwenzeka. So lo mama lo nangempela kwaba yikho ukuthi ekugcineni abantu uma ubatshela kukhulekwe, bakhuleke sengathi bakhulekela ukuthi kuyadliwa, mhlawumbe sekubekwe ukudla phambi kwabo. Ngoba phela uma kukhulekwa ngokujulile, izinga lomkhuleko afuna liphakame linyuke. Nalapho-ke ngawabona amandla kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu unamandla yokuthi yonke into through thina singenza konke uma as long nje si-connected naye ngendlela enhle nenamandla. So yonke into iyenzeka. I remember ngelinye ilanga kuyiy'khathi zantambama ufike abazalwane kule ndawo engangihlala kuyona, bafika nomunye umzalwane ukuthi uphanjanelwa ingqondo. So useyahema, useqala izinto esingasayi-understand. By the time sikhuleka ngayibona isizathu esenza ukuthi yini lo muntu agule. So ngayibona izinto ey'ningi ukuthi izinto ziqale la ekhaya la behlala khona, abanga indawo zokuhlala nabantu abawomakhelwane. So cause useqala ukuthi manje umqondo wakhe umlahlekele. Samkhulekela, uNkulunkulu wamsiza, warestoreka, waphila. Amandla lawo kaNkulunkulu angeke sithi siyothatha i-glory kaNkulunkulu sithi siyibuyisele kuthina. Asikwazi ukuyenza le nto. I remember ngelinye ilanga sikhulekela abanye abafana beboshiwe. Ngesikhathi sibakhulekela, sakhulekela ukuthi akufika abefundisi kwakhona ejele bazoshumayela kaNkulunkulu
uNkulunkulu wasenzela amandla ngesikhathi esikhuleka. Bathola umfundisi wafika ezoshumayela, baze banikwa ngisho amabhayibheli, baphuma ejele, basinda ekuthenini bagwetshwe, ngoba babetholakala ngathi bayasukelwa nje. Yabona into yokusukelwa kuthiwa wenza ukuthi ungazange ukwenze, then baphuma baba free, because uNkulunkulu wayezambula lapho futhi ezibonakalisa ubukhulu bakhe namandla akhe. Ngiyakhumbula bazalwane ukuthi uma uNkulunkulu ethi uma singayilandi indaba zakhe, kuba nzima ukuthi aphinde aqhubeke azenze, because asikwazi u-appreciate lokhu esesikubonile esinikeza khona. So ziningi lezi zinto ziyenzeka uNkulunkulu esenzela zona, esivezela ukuthi ubukhulu bakhe bunamandla angakanani endleleni yethu, ngoba njalo uma sabantu abazohlezi bestika ekuthenini siyamema empilweni yethu ngoba senzele umsebenzi. Uyawenza umsebenzi akanqabi, uyohlezi ekhona, ehlezi esinakekela, ehlezi esivikela ngoba uNkulunkulu ojenwene. Noma kungathiwa abaningi asebekhethe ukuphila ivangeli eliseceleni noNkulunkulu elingasamdingi, kodwa uma thina sizokhuluma ubufakazi bakhe singabufihli, lokho kuyokwenza ukuthi nakade sebedukile babuye bethi eyi, yes, nathi sinabo ubufakazi, kodwa ngenxa yokuthi asikhulumanga ngabo, ngoba nesitha sisinqoba ngabo ubufakazi ukuthi singabi namandla phezu kwey'mpilo zethu. So-ke I remember one of the days as I am praying, endleleni yokukhuleka, sikhulekela ukuba izinto uNkulunkulu ayiqaqe kwamina uqobo. I was praying, asking God so many things. This is where I found ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuqashula ngisho izinto eziboshwa ubuhlakani babantu nangengqondo zabo. Bethi baqedile uNkulunkulu ufake uyayiqaqe aziquzule. So we were praying for umsebenzi. So into eyenzeka yile, kwakuhlezi kuqhamuka umuntu osadlula avele athi uyena uthathile umsebenzi noma uyena ozosebenza, so uvalile. So lento into eyenzeka exactly kimi, because njengoba sikhuluma nje, sikhuluma nathi sinabo ubufakazi obuqinile ukuthi uNkulunkulu khona iy'ndawo asisuse kuzo wasibeka kuzo. So afike njalo akhuluma athi yena uyena ozosebenza, kumina engizosebenza. And then ngangiba nama-prayers njalo ngabo-6 ntambama, aya outside the house, because kune-ground la ngihlala khona, eduze kwala ngihlala khona. Then ngiphumele khona njalo ntambama ngiyokhuleka, ngikhuleka 2 hours, mhlambe kuya ku-3 hours or 1 hour kanjalo praying. Lento yaze yaqaqeka, ngela ngeyaqaqeka ngalo, kwarivesa yena lo muntu wayeguquliwe, eshintshiwe ukuba abe isitha ekutheni uma ngikhulekela umsebenzi ungatholakala lokhu evimbile. Kwawuyena futhi, that person warivesa, wabuya wathi umsebenzi uzowuthola lapha. Nangempela ngaya khona kuleyo ndawo ngafike ngawuthola. Into eyenzeke emini-ke leyo, ngafike ngawuthola, ngaqhubeka ngasebenza. Ngamanye amazwi uma sikhuluma ngoNkulunkulu, asikhulumi ukuthi sizwile ngaye kuphela, kodwa sesize sambona ukuthi unamandla angakanani, ngoba unamandla lo Nkulunkulu esimkhonzayo. Uyazivikela lo Nkulunkulu esimkhonzayo. Ubufakazi obunye ngesikhathi esifanele siyophinde sikhulume ngabo uma isikhathi sesivuma, ngoba buningi esihlezi nabo uNkulunkulu esivikela, esisindisa, enza izimanga nezimangaliso ezinye ongeke uzikholwe uma ungumntwana ongakaze ube negameko ey'lingana nalezo. Kodwa uNkulunkulu uyazenza ngoba uNkulunkulu obonelelayo. Ngakho-ke siyakholwa ukuthi lobu bufakazi buyosiza nabanye abantu bakhona ukukhuluma, baphumele obala, sishere ubufakazi bukaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu yena yedwa ophilayo. Siyabonga kakhulu bekuyilobo bufakazi nje obebukhona. Ngithanda ukuthi ngikuveze ukuthi
izwi siyalidinga ukuze sigcobe lobo bufakazi, ngoba kuyiqiniso ukuthi uma sesikhulumile ngabo fanele siveze ukuthi uNkulunkulu ukhona futhi unamandla, yohlezi ekhona ukuze kuqinisekiswe ukuthi yena yedwa usenamandla, futhi akadingi ngisho ukuthi ngaze kiwe kwamanye amazwe noma amanye ama-country ukuze azibonakalise ukuthi ukhona. Ngiyathanda la ukuthi ngiveze ukuthi izimangaliso, bazalwane, aziveli kubantu abaphuma entra le-Afrika. Izimangaliso aziveli nabantu abaphuma phesheya. Izimangaliso aziveli nabantu okuwabantu esingazalwanga nabo la e-South Africa. Izwe nezwe linabantu uNkulunkulu abathembile ukuthi bazophefoma iy'mangaliso zakhe because bayamethemba uNkulunkulu. Lento yokuthi sithembe kakhulu abantu ngoba kuthiwa uqhamuka kwelinye izwe, kanti uNkulunkulu akasebenzi kanjalo. uNkulunkulu wayengeke akubeke ezweni lakho uma wayezothi ekubeka ezweni lakho aphinde futhi angakwazi ukukunikeza i-provision ezweni ohleli kulona. So lento yokuthemba kakhulu abaprofeti bakwamanye amazwe ayikho right, because sisuke siveza ubuwikhi bethu ukuthi sihlule ukuxhumana noNkulunkulu. Ngiveza umyalezo othi kuya ngawe ukuthi uyihlupha kangakanani ekuyixhumaniseni noNkulunkulu ukuze imimangaliso kaNkulunkulu ibonakale kuwe. Ngoba kwesinye isikhathi iqiniso lithi uNkulunkulu siyahamba naye kodwa simazi. Siyahamba noNkulunkulu kodwa simazi. Ngithanda lapha incwadi kaMark chapter 8. Incwadi kaMark chapter 8 uthi uverse 27, chapter 8 verse 27, uJesu wayesephuma kanye nabafundi bakhe waya emzini waseKesariya Philippi. Besendleleni wababuza abafundi bakhe wathi kubo, abantu bathi ngingubani? Ngoba lento Nkosi yami angiqhubeke. Bamtshela bathi uJohane uMbhaphatisi, abanye bathi ngu-Eliya, abanye bathi ngomunye wabaprofeti. Wayesebabuza ethi, nina-ke nithi ngiyubani? Nina-ke njengoba ngihamba la nithi ngiyubani? Petro waphendula wathi kuye, wena nguKristu. Wabayalisisa ukuba bangamtsheli umuntu ngaye. Right. So la ngiyayithanda kakhulu ngoba uma uJesu efuna i-assurance uyakufuna ukuthi unike incazelo ukuthi uyamazi ukuthi ubani. So uthi-ke kubona abantu bathi ngubani, uqala kubantu ukuthi bathi abantu ngubani, ngoba khona abanye abathi hhayi uJesu nje umthandazi nje wayefikile emhlabeni wakhona. Abanye bathi hhayi umprofeti nje owayefikile. Abanye bathi hhayi umfundisi nje owazalwa naye njengoba ungabefundisi. Abanye bathi uNkulunkulu. Abanye kushiwo nje iy'nto ey'ningi ey'hlukahlukene. Njengoba bathi abanye hhayi wena uJohane, because uma singenaso isambulo uNkulunkulu uzophenya ngisho amatshe simfuna, sicabanga ukuthi ungaphansi kwetshe. Wena wabona imfene ihamba ifuna ufezela. Kokunye simbheke ngisho phansi kolwandle esihlabathini, okunye simbheke ey'hlahleni, okunye simbheke ey'lwaneni, bekweza simazi ukuthi ubani. Lento yokungamazi uNkulunkulu esimkhonzayo yenza ukuthi sihambe singenayo i-faith, because ukuhamba ungenayo i-faith kusho ukuthi kuba lula ukuthi ubonakale ubamba noma yini ukuzama ukuyithola i-identity yakho ukuthi ubani, noma ukuzama ukuthola amanye amandla ukuze asisteke. So-ke uma ethi uJesu abantu bathi ngubani, uqale ngamabomu mayethi abantu bathi ngubani, ngoba beyabona isambulo ukuthi
abanasambulo ngaye, bahamba naye kodwa abambulelekile. Kuyingozi ukuhamba nevangeli unga-understand ukuthi uNkulunkulu ohamba naye ubani, ongazi noma uyakuzwa uma uthandaza noma akakuzwa, ongakazi ukuthi izwi iphimbo lakhe likhuluma kuwe emadlebeni. Kuba nengxaki lapho ethe wena uhamba noNkulunkulu ongamazi. So njengoba sikhuluma ngezinto asezenzile, kusho ukuthi lokho kuba isiqiniseko sokuthi yes, our God is alive and akekho omunye, kuye lo onamandla. So kumele ukuthi azambule ayibonakalise usuku nosuku. I remember ukuthi kwesinye isikhathi uma sikhuluma ngaleyo nto, sikhuluma size sifike ekuthenini ukuthi ngelinye ilanga ngingcwele isikhathi ngangikhuleka, I used to pray for the pastors, I used to pray for the congregation, I used to pray for leaders of the community, all those leaders, as njengoba isho izwi lisho. So one day I was praying for the pastors and ungcwele wayesithi kimi, yes, it's good to pray for the pastors, but there is one thing ekufuna uyikhumbule ukuthi khona abantu engasafanele umoshe isikhathi sakho bakhulekela, because abantu uma sebengene ey'ntweni zezwe baze bathola ngisho ama-benefit azo, labo bantu labo ngabe sabakhulekela. Because if you pray for them, you're just wasting your time, because ngeke aze ayiyeke into aseyenza i-covenant nayo. So into ongayenza wena, khulekisa laba abangakathemtheki ukuthi Nkosi, laba abangakangeni kulesi silingo noma asebevele sebelungiselela ukuphuma kwi-presence of God, balandele lezi mangaliso ezamafika, uthi pray for them ukuthi bangaphumi. Ngoba into ebalulekile fanele sikhulekele asebevele, abavele abasila ngaphakathi. Lo sevele usengaphandle ngeke sabuya, because indlu uyithole kule ma-false lokhuzana powers awasebenzisayo, imoto uyithole kule ma-false powers, zonke izinto anazo uyithole. So lo muntu uma ungathi akayiyeke lezo zinto, usuke uzuthi akayiyeke ngaliphi igama, ngoba unobufakazi naye akuphethe ukuthi nazi izinto esengiyitholile. So-ke uNkulunkulu kimi iyeke ungalokhu ukhulekela abantu omosha isikhathi sakho ngabo, because abanye balindelwe khona ukuthi bazothola isivuno sabo ngesikhathi esifanele. So yilawo mazwi abesenhliziyweni yami kakhulu. Siyadinga ukuba nesambulo uNkulunkulu esihamba naye, ukuthi ubani uNkulunkulu esihamba naye, ugcine etheni kuwe, nigcine phi naye. Ngoba makade ulala izolo, namhlanje kusasa uvuka, fanele wazi ukuthi nigcine nikhulumani noNkulunkulu, azi ukuthi nigcine nixoxana, uze noma uthandaza wazi ukuthi ngithandaza ngisuka kuphi, kuyiphi iphethini. Ngoba masithandaza njengabantu sengathi asiyazi iphethini yethu ukuthi sihamba kuphi, kungaba nzima kakhulu empilweni yethu. Inkosi nibusise. Ngiyabonga. Thank you.